مرحبا جوارا خوشکو براین دلال تماشاوان قدر بلند استخوازی میرو جوارا باسا دنگبیجه کی کرد هنرمنده کی کرد دنگبیج رسوی رحمتی بکم بچوکیا خدا مناوی ویسا کربوم دنگبیجه کی بناو دنگو لسرحده هما کسی ناس نکرا تنهو لی شخصا من اوقات ندیبو او من مراخش دکر من شاکرو رحمتی دیبو از دیوانا وید اجار دار نشتم ستران گوتیم باورم زاروک و سال تزد چون دبستان سرتیم شاکرو هاتبو گند هاتبو مالا ما اسمامه که من حجی دیب هانی بو هانی مالا ما چند حرف خاصت شکر لی من رسول ندیبو سال زمان گلک در باس بوس لی چند گندی در دوری نحیا زیارت هن الموشی کس دگونا ناسه کنه هر کس سبی برای کبد چی بداریم ایوارجی لیت خانتین مالی خواه هجی رو که دا سکنیم میدی کس گون تونه کسی از برا باخویم تونه مگو باشه اجارم نحیش خورالی و داری چه هاوی انسان گلکنه می صحبت کن چی میدی پینشش هاوی انسان سر محسک کرونشتونه یک جوانجی کره بریم منه 2-3 سال جمعه بچوکترم چون سر محسوان جخواه نحیه گلکی وان بناو من ناز دکن بزانو کره 8 سال و سیدی یکی پچوک کوریوی توری پچوک ملال پروان من ندیه بناو دزانن شخصا اجی وسا گلکا ناز دکم شخص ناز نکن بناو ناز دکم چون سر محسوان آرونشتم جامعه دینا کی بنا نای بینام من ولی هف پرسیم بدی یکی اختیار جویداتی کوری بریم من دست خجر حزان گو خال رسوور چای کی بدم ته اس عاجز بوم ملنر کلام گو اوه اختیار سال کارکی ته دایر چشت دعوت کی کیویا گو تو ناز کیم گو ناز نکم گوله تو ناز کیم کروله ناز نکم کیویا گو یا رسویه کرو رسو کیه گو رسوی دنگ بیش اوجی پید عالمه داتی افو کنی مگو لاو توش رسوی دنگ بیش را دو بیشی خال رسواره چاکی بدم ته رنگی وچودید از پر هرس مکر مگو تشکا بیشرف لعنت تور لاو تو انسانانی مرمین افچی چشته مره وسا گازی انسانی رسمی مزند که دنگ خانه که تابع آقوی مجموعه حرمت که تاموی اسنای در رسوهات رابون پیام مجموعه اشارت کرد مگو رام سفر تب رابون سفر دستا کرد مگو برس هنرمند کرد تو خیر آتی از دویم دلی متشکته دسته مگر چاوی من نهری گو جامر تو نجوی ولاتی تو کیه مگو بله هجوی ولاتی مگو اش خیبی اما و از خیبی هر کسی ناز کمت ناز نکم مگو از کره 800 بچوکم کت کره یه مله مگو بلی ستوی محمد سکر گریا اج گریا مگو قصوری ننره ملتی که جاهله قیمتا بهای خود نزانن نه قیمتا مزنی خود نزانن نه قیمتا هنرمندی خود نزانن قیمتا شیخ سعید نزامون قیمتا من مصطفى برزانی نزامون قیمتا صلاح الدین ایوبی نزانی بون قیمتا قاسم محمد نزانی بون تو اویا پر نبینن ام باور کی چند دقیقه کل پیامان نستی من بردا نه دستی من بردا باشه امرو نشته نه ببین belki ne bizim kaçıdı burada ya dilikler şey yaptı. Aşık Veysel'e ki Türkiye bu çar kılam juara bu Türkiye gelivi çekirin. Eme em be mezini xana em be bizarre halqi iftixar dikin em şekhsay iftixar nakin
em bi Deniz Gezmiş iftihar dikin, em bi Gazi Muhammed iftihar nakin, em bi Çekowara iftihar dikin. Em bi Halid Beg Cibrî iftihar nakin, em bi evê Kubayê navî çû namiş vîr kir. Em bu iftihar dikin. Yani em Kurd ji xwe tune em pir belengazin, em pir perîşanin. Ev hunermendê me yên ku bi esran, bi sed salan kültüra me, tarixa me, çîroka me, şerên me û têkoşîna me, mücadele me li hember dijminê Kurd û Kurdistanê bi kilamê xwe, bi stranên xwe heta navê gîhandinin me însanekî wisa zarokekî ra dijî ra hele wer şayekî bidim te yani ji xwe dikin malzeme û materyalê lîstik û heneka elbet dilê merva dişewite. Îro jî wisa ye yani. Îro jî tu di nêrê Kurd qîmet nadin hevdî. Yani em qîmet nadin hevdî. Ez ser xwe naveşim, ez tiştek nidim. Almê min jî tune ez Kurdekî rebenim, tenê Kurdekî dilsozum, Müslümanım elhamdülillah. Yani pir alim û melayê me hene Kurd goyê xwe nadin wan. Çin goyê xwe din Cibelî Ahmed mesela. Cibelî Ahmed ji Kurdistanê re değil Siyonistan. Yani Kurdin o. Li her tiştê xwe xwedî derkevin. Li mezinên xwe, li rûspiyên xwe, li serokên xwe, li dîroka xwe, li mêrxasên xwe, li stranên xwe, li muzîka xwe, li dengbêjê xwe, bi her tiştî li xwe xwedî derkevin. Bi her tiştî bibin Kurd. Bes e, êdî nedin pey xelk. Bimînin xêr û xweşiyê da.